Soul Spark Soul Hope.
Simentalang dengan baju ruai ke balai sepak nyuk kendai. Baju ruai ke balai sepak nyuk kendai. Simentalang ya kena baju ruai ke balai sepak Andrew Pra. Last
Yesus mentalang yang kena baju ruai ke basan sepak sau kupra. Kena baju ruai ke basan sepak sau kupra. Baju ruai ke basan sepak sang kuriu.
ingin ruai biang ia akan baju ruai ke bawah aspas dan beliau agak suruh jong kecing ruai. Dia boleh nyok gerku dan tahu permulai. Amin. Ngakerpat iai sekretari jong kasinot bin subha ban pensengew ya ke program hakan ega janmir. Reverend Moderator, kani ke program hanaka janmit ke bamanta. Pon riu lai peu PM, ngila dabio ia kajirawai revival na kabalang pongkung. Bat mentah ke por nyeu bo JPM, ngin yok biang ia giseng pajba. Ban puli baduai de Reverend DIG Karduki, nang tangin yok ia ke critics na karibhoi President Sinat. Ngin yo ya ka subjek ke baong shitli berialong hakan syakri blai la senong rem no Yohanes khat nyeu arpuai inong kren dai reben iarten song ngin lum ya ka jaingu bergin yo ya ki art liki kuar ka standing kuar distrik Rangsken berka standing kuar distrik Maureng nong duai jing permenana ka sinat barang kebalang bat cing penuai. Hagar kepor ngasau baharu ban pentip hap yang jongpi bang leyok priang ya kaji ais ngobha kabasipau hajar cengka nakam tagi kam mission jong kasinat nai misa don bok laurinyang bat nakaleng jong kasinat ngi priang sobha da kacing kemen bangi duai babulun kerku yapi un ai ya kabor babila barang Kristen ya ka kam ka jong blai hagi por baro ku blai sibun Ngi ai ngu yau blai ubaladon kat lembat ngi kasinot bat kum juru bat kajing seng kentei hakabangi lala pan pendep ya baro kikam haki jing perkat ki jongi nakabanta ban pentelun ya kajing sekri yo blai hapo jong kasinat ngis ngotu bo blai hi semle ino yangi uladon rekat lembat ngi hakane kasngi baro kawai blai ula airu yangi yakane kajanmit bangin yo banwan ban sekripat yo kum kidikot kidlikets ki dikot jong ki choir kabala penbaik da kasinat ki fraternal delegates na Mizoram Presbyterian Church Synod na Ribhoy Presbyterian Church Synod oi ki parabangej ba ij baro kat kibala bandon hagane gajing syekri yo blai priang ngobhaya pi baro hagane gajing syekri ngidon ru hakane ke janmit ke bamenta ban ya kren bat sengap ya ke kubor jong ka subjek ya ke bakasinot hi kalabu ngingej bat kermen bo blai undon rekat lembat ngi hakane jing seng nadu basdang bat hadu ke bakut
Kaktin ka jong blay kaong. Tu yakan ut sngutenat yau trai pika pertei baro. Tu syakri yau trai daka jingkemen. Tu anak mat jong u daka jingruai. Tu tip bau trai ulong blay. Long mau bala thau yangi. Bat ngilong ki jong u. Bat ki lang brot kajaka plang jong u. Ngin ya peteng ya kajing syakri yau blay. Da kabangin ya ruai ya kanombar jing ruai kabasan spa nyau polai. Kanombar kabasan spa nyau polai. Badhadin jong kane kajing ruai. Ngin sayo ya kajing pole ya kaktian jong blay badi alam yang hilang kajing ruai. Naire brand DIJ Karluki. Try ulang usim yangin ya ruai lang. Banyaro yau kamen sim kalabang. Penjam kaktin penkrau yau. Unong penim dakabangu. Riwailan Banyaro yauka mensimka laban Benjam kadir Penkrau ya unong penim daka Char usim jing sukulah Yangi un ben kut har halor kakhe usyong Benjam kakti Enkrau ya unong ben imdaka Kut syakun kahima bautrai Kibor kibom cukup dan Jisu Kristus lai Benjam kakti Enkrau ya unong penim daka Shoben de jublei junduai. Nan pensno ki katukan ni bentana aktian jublei. Ya kebingla ban shem naga gospel kat ko mu yones. Kandang kaba khat nyau ki khat
arpau ter. Ke gospel ku jong Yohanes kalau nang bukat nyo ke dekat arpau ter. Lemni ngam kerpat tangdam takinihi Henry nakabantaki taru ibalangit hanga dagak tien jongki. Babaro kinyelong siteli kummami kukpa hanga ngaru hami bakiru kinyelong siteli hangi. Bakata kaperthei kan jo ngej walapha mami yanga. Ya kata ka buram ru ka bami ai hanga ngala ai haki. Bakin yo yelong siteli kumju kumbangi ngiyelong siteli. Manga haki bat mami hanga. Bakin yelong ya kabala penjanai hakaba siteli. Bakata kaperthei ti kan yo tip balapha mami yanga. Bat bamela it yaki kumju kumbamela it yanga. Kinyalit lang hublay hagjung duway. Ublay berkupa ujung ibu habneng ngawan Ahmad jumekan rat akan por umunong pop ablay banduai ban kerpat hame nam tajung ilang baro barbengis ngongu atrakan rat bangilong kinong pop kibliyo maap bar bliyo sat tegas nam kajumetrai bat melasya yang iba melapun ibit yang itrai. Begini seng langkum ni hani ka yeng banyak ban syakri lang yami. Ni aingu uru yami ablay nam tagi babun ki kam jang kasinat ngela ban pendap kani kapor. Bangi dwai ru ablay ki kam ki barang sa lingba kani ka jingseng bat ki jeseng ki weipat nagas ngi ka balasay. Ni dwai bagi kay baro kinlong ki bajob. Ngidoy ban aingu uru yumi ablay nam ta ni barang ka pediang ni ka jingseng sinat ka district bat ka presbytery kumjo ibla tracy tom ablay ban pelong ni ka jingseng ka bajob ngadway khmat jumi ablay ni ka por ban aingu uru trak rat eme nakam tani kot ba yaktien ka bam laai pateng la pateng hadu ka ni ka juk ka jungi menta bada ka pateng ka ban sawan ru. Hakbang iyo sibuon kijing hikay, bat sibuon kijing slok tin blay, kamela ay hangi. Ngadway hamat jom hikani kaporo ablay nam tau, syakri ujong miyo ban sa ay kijing kuran kijing slok, yaka subject kablay. Ngadway ban kerkhuru ya kumam ladar ni karbat kaporo pen kre adra kendar bandar ni karbat ni kaporo manta. Bagi kentin kamela ay atra kendar. Kindalong kikentien kibantay kajing start blay hapo jong iwe piway. Baginlong kikentien kiban yarap yang iya kajing im gawaman lagas ngi. Baginom sngap ya kia traken rat tangban pensultanat ikiskor kajong i. Henry bingila ban sim ban penon kam ya kia kajing im kajong i gawaman lagas ngi. Yarap atraken rat yang i bingin mang yaila ban long siteli atraken rat. Kuma memekwa yang i bingin long siteli. Yarap ablay bakani kajing iit atray, bak kajing iit ablay. Yak ba me ay shwa mami yang hi, mela ay shwa mami hangi ru tray. Kandarung hapo kidonut kajong i bat kantay kajing im kajong i kauman lakas ngi. Haki ay kabalong bed, haki ay kabalong renti, bari ay kabusong kya kat kung kamon kajong me. Yarap atray kandat bayangi nginomlong atray kandatang kita kabasuong bangingit ablay. Henry bingin la aruban pun kok ngu iladi kata kamon ke bakut ke jome. Namar ka dikata ka memeko yang abat yang hilang baru bingin yat buat bingin le. Ngadwai khmat jome ablay nam tagi nong yalam juga sinat. Nadu moderator baki balang hidu baki ruhat bat ki duhat juga balang hibaro. Ngidwai ru trakendat memen yadai ka sinat menyerap ya ka kat baganang yat nang ni bat sakmat. Menlong mi kesti atrakendat bagawat lam nam ta sinat. Wawenri atrakan rat ikasinat kat bakanang yahat saprang bat sakmat. Kublay ukpa jung ibahab neng miudan bor baro padap da kajing iit yangi. Ingit skem baki kay baro kiyat bet yarenti denamar me melong lem long ringkat. Me pendrong lang hangi iway pi iway kajing sutu kajing mayan gaktin kajung me. Bat iki kay baro kibangi di banle habangi persang ban penut yakini ka salentem ban pentulun yakajing nget. Nangi
para mangi bat syaki wairu kumju. Ingat skam atrakan rat memens ngap mens ngau akan rat igini gijing duai kejongi. Apa na kerpat ngetem Yesus Kristus. Amin. Ngi don mentah hakane kejan mit yaki fraternal delegates naka ribhoi Presbyterian Church Synod ki balai don rekat lembat ngi hakane ka jingeseng ke bamenta kita kilong Irreverend IS Makedo badi teman besan B Kamdej Nakabanta jong pi baro arngut kiftana delegates na ribhoi Presbyterian Church Synod kum ka synod ngi pediang sngobhaya pi ya ke jing don kat lembat pi hakane ke jing seng synod ke jongi kabar pusau hakane ke balang hangne harang sken ka jing don kat ke jong pi ka ai mensim shibun yangi oi ngitip bapimla ban don nadu pasdang Namar piru pidon ya kejing seng synod kumbalong mangihi hanrai pelapelaj ya kapor kabakordor jong pi bandon lembat ngi hakan ya kejing seng synod tu blai un kerku ya pi bat nga karpat ya wei na pedeng jong pi bapin ai ya ka greetings te shwa kata kwa bapin pen itu yangi dak bapin sungpha ban yeng to kublai shibun te kumangaloong iway na pedeng jong pi en ay ki kentien kirku kerdo Moderator badon burom kinong kitkam jong kasinat rangba bat kumju ru jong kajing senggan thei ki dikot ki delegates ki para fraternal delegates ki baidang don hakan ke por ki ba haiwan ki wepat ki units ki pastor ki propastor bat phiu pai lang baro Ngai kublai ya pi baro aka kerteng ka jong trai padunong penim jongi Yesus Kristus. Ngai kublai ru ya itun basan bi kamdaj ibalayawan lang bat nga kani kapor. Ngai kublai ru shibun nak menta ka jing pedang song bah ka jong pi yangi baro arngot kani kapor. Kublai shibun ru nak benta kan dikapor ke bapila syak yang ban yang hang ni nak benta ban ai ya ke greetings bat ke report lengkot nak riboi Presbyterian Synod kumne room ke riboi Presbyterian Synod aduk menta ngidon santeli ki presbytery arteli ki pastorate ngidon shispa saupu pra teli ki balang Nata khat khandai tali ki tenat balang ki pastor ki aktif pastor ngidon South Wengut ki pro pastor ngidon Shiphangut ki pastor ki ba lasong thai ngidon Sangut nata ki temen basan baro sanspa lai penringut ki temen basan presbytery saungut ki mission workers ngidon khan yungut ki ying Kristan khat sahajan rius pa nyo pukundai ka jingdon jong baro ki ridukot hapo jong kasinat total jingdon baro ki ridukot kalong prapu hejar khandai spa khandai po nriu bat ka budget ka bangi dang supas menne kalong san klur prap saulak khat ar hajar hinyo spa khat ar
naka riboy Presbyterian Synod ngi aya ka jing kerku kerdo bat ngi duai bau blei bolong utrai jong ka kam onang kerku bat dalam ya ka KJP Synod set ngi bakanang la ban kam penyar su ya ka telai bat kam penskem ya ki snar jong ka jing jan ke jong ka ngi duai ru bandan ka jing ya it ka jing borom ka jing ya kit kli lang jong baro ki nong trei ki nong kit kam hapo jong ka Synod bat baro ki kam kin om thot bat kin sakut henrei kin yat seprang ba ka borom ka jong blei kan nang krau na phi ka Synod hi ai ba baro ki kam ki jing yakut ki jing rai bat ki program ha kan ka jing seng ka ba ar pusau kin long ki ba job bat ki ba yat bet ya renti ai ru ba ka jing it bat ka jing sngau sipara hawe utrai kana yaisa hapedeng jong ka riboy Presbyterian Synod bat ka KJP Synod sepngi menta bat hadu halakarta khublei shibun ya pi baro ublei nakamta ku burom ka jong u amen. Khublai shibun ya ki kentien jong ki jing kerku kerdo jong pi naka riboy Presbyterian Synod naka banta jongi ka kasih jantia Presbyterian Synod sepngi khublai shibun ru ya ki jing pentip ki balengkot jong pi kaberekat bat ka Synod ka jong pi ngiru ngidwai boblai unang kerku ya pi kum ka Synod nakapor sikapor tu blai unlong rekat lembat pi mentang ini poino hakawai pat ka benta berkata kalong bangin yo ban sengap bat sya skor ya ka subjek ya ka baka Synod kalabu kabaong syetli ban yalong haka jing syakri belai kanong rim ya kabalabu kalong ga gospel uyanis kalnong kabakat nyeu kedikot kabaar puai managaliang juga Synod kalasyania ya kene ka subjek ban kren ya ka highway pastor rangba jong ka Synod Reverend ER Tensong kendiat ngasukwa ban penkenmau kumni bui pastor ER Tensong idei pastor badon haka Shelong Rilum Presbytery ban menta udai ru eksekutif sekretari jongka Presbytery nak benta kiwei pat kijing penitu ngasania hi pastor bayin le ia kata ti kum kajing Krisyan yai pastor shua bayin kren ya kene ka subjek tong ini ruai ya kanombar jeng ruai kaba cispa lai pusan kanombar kaba cispa lai pusan baradin yo kene jeng ruai pastor ya Tensong insa shim ya kapor ban kren ya kene ka subjek atu kren bajem nut jisu kiktin jong melong umso kibala penmi ka jingsuk kabadap da jor baro ka jing sawa ka jing penlong ki jing penshoy do bat pop jing sawa sngop ha jong me ki jem jai jai ki dukhop chispa lai pusan Bajem nut Jisu iktin jong elong unso di mana benmika Jisu kabada
bajor baro kajing sa wa kajing pen lo kijing pen shado bat po kajing sa was lo bajor me ki jem jai ki du ko ei ba ni den na ki ba ba ru jong berte la on jor ba jing sa wa ki tin sur ka jing ma pe ai ngin sa jing sa wa jong me ka jing sa wa ba dan bo bo jong ma ha ka do lut den ni jing suka ba ko hanga ba mi long jong na ong na ka tin ka ba sha do ben do ka jing arta tin kan hanga do kan atrai ai ngan yo go ka wei ka tin ka ba mi na bo leng hi jing she tin kin cha chu nom jing su po chu kut kan ni Ngini aduai. Keburom ngi ai sime ku kunrat. Lengba kini ke jan me jong kini kasngi. Mila sha ya lagi jong ka senot ke jome. Ya ke bandon kini ke yeng ke bekendang ke jome. Na ke benda bantai ke duan blai. Namanu melong ublai ujongi. Baru ublai jong ki bengait baro. Kini ke ke por ke bekar pangbat ke bekendang. Ya ke bau syakri jome udon ku kunrat bien. Ya ke ban kren ya kini ke sobjeng. Hap deng ke jing tlot kum uprio. Tu isnei ya ke ban yarhap iu. Sim yangi iwei pe iwei. Haga kerteng ke jong uci sungi tuai. Amen. Reverend Moderator, ki ex-moderator, ki nongkit kam, ki pastor, ki pro-pastor, ki temen besan, ki khot bat ki delegates, kan thop ya ke jing seng kan thei, ki fraternal delegates, bat ya phi ki paramait bi barok, ki badon ha ke ni ko por, ngai khu play, ha ke kerteng ke jong trai jangi, u Jesus Christ, u balong u trai jang ka kam, bat u trai jang ka balang. Ngai khu play kerpang ru, ye phi ka balang Presbyterian Rangsken, ye phi ka Rangsken district, bat ye phi ka mau plang Presbytery. Ya ka ba philap diang ya kini ke jing seng pai ba, ka ba arfu sao jong ka KGP not sep ngi jongi. Pilai play shitom, met bat mensiam, ban penbit penbiang, ya ki benta borok. Tu play unda kerku na kamenda jongpi. I Reverend Moderator, I ong yanga ya kabangan pen itu syuk. Henry ngasngau bakal biang ke ke bai Reverend Moderator badon burom ila pen itu yanga. Henry ngan at satang sikentien
Ngedei upastor in charge yang balang Presbyterian red samtia dan hagamauka district. Bat kumpai Reverend Moderatori ong haga Shillong Rilom Presbytery. Ngengait bapis ngeutu ba yaga situation jongi kumka Presbytery. Bat yengi kumki noyalam jongga. Habdeng kijing bun kijing mut kijing perkhat kabakta ya kabor perkhat met ban mensiam Henry ngayeng hakini kapor da ka mensiam ka bapen ko ngu ilidi kum upastor jongga sinot ya ka ban sim ya kini ka benta ban kren ya kini ka subject ka baong shitli Banyalong hagajing syakri play. Shitli banyalong hagajing syakri play. Ya kabla sim ya kan nongrem kumtu kumbai postor haluki ilay lam hagabo pulis dang nagaktien ke jong play pat hagajing duai. Nagani ke gospel ke jong uyones kalenong kabakat nyaw bat kat khot kaba arhuway. Ngan puli sahisin ya kini kat khot babaro kini long shitli kom mami kupa hanga ngaru hami bakiru kini long shitli hangi bagata ka perthai kan yongen balapha mami yanga shwa ban poi Segani ke subject ngini pe lengkot ya gani ke gospel ko jong uyones la tho ya ka da uyones na po Ephesus sa ki para sunran antat kum bahagas nem kendai po etski gani ke gospel ka kentop at waitli Kelenong, but praspa henyo puknaitli kit khot haka. Uyonis ude ukon jong usibidi, but kasalumi. Uni uday unong tong doka, but uday usunran uyonis nong penbaptis, uday ubakam hakmat Bat ya jan bha baru trai jongi u Jesu Christ. Ude wei nagisenran ya kabau Jesu u kamsenya. Bat yu. Ude u briu u badan ke dik jinglong ke badom. Bat day uniru u yoanes u belatok. Ya ke laitli kisiti bat ka kitab jing penpau na ka deulen nong Patmos dei uyones ubda tho ya ka kerteng ukunra jong u Jesu kumbau Jesu hi ula khot yeledi da ka ba ong ngalong upu balawan hian nap neng ka pukri ke jing em ngalong kelenti ngalong kejeng mipat uding sawan basisya unang aplang brot bapa kelenti kejeng em bat kejeng sisya bat kiwei ya kapa utho uni uyones em hadu sispa snem karta kejong Ka subject ka ong shitli bani long hagajing syakri blay. Shitli bani long hagajing syakri blay. Habang nga perkat ban nga puson ye kani ka subject. Kawan kajing keli kabami hanga. Hatu kani ka subject kalong practical ni hanga
hangi hagi yeng kisem jongi bad haga balang kabangi ngidon ngan pia lengkot ya gani ke subjek hagi arbenta ke benda ke benengkong kelong shitli banyolong bad ka baar ha kejing syakri blay shitli banyolong kani kedai các tiên các bà theo lên đi một ya cái chuyện gì lòng câu ấy cái gospel cái dòng uyones cái này cái lên nong các bà khát nhiều bát cái khát các bà khát về bát các bà át hồ lại ni xem bát ni yo i bầu Giêsu udwai hau pa ubahap neng na kemenda lagi jong kisenran bagi ni long shitli gombangi ngi long shitli u Giêsu habau dwai ya kene ke jing dwai ke jong u da ka ba u yo i ya lagi jong kisenran ke jong u gombaki kilong bat kini ke jing yo i ke jong u Giêsu ya lagi jong kisenran ke jong u bagi day tang Gabriel ki day tang Gabriel ki don halaga jong ka jong ke jing long ki don halaga jong ka jong ke rukom perkat bat ki don halaga jong ka jong ke rukom skeu tu kata ka day ka bau Giêsu yo i ya kisenran ki jong u namar kata lada kim yodon ya gede kemen siem ka ba shitli warap deng ki jing long ka ba pher ka ba ki kidon unity in diversity ka long ka ba bakin long ki saki syaka perthei syapang u Giêsu seu tenat baga ka ba Giêsu u yo i cái ấy cái bầu Giêsu uyoi, ya là cái chong kisenran, gom bagi kilong. Bad bagi ni cái bầu Giêsu uyoi, gom bangla ong mentan, namar kata dekat donut, baro upai sialau jong upa ubhap neng, ya keban duai ban kerpat, ya lo ujong ukpa ujong u. Na kebenta ya kapa uplay ubalong upa un snap bat un yo asngel na kebenta kapa Giêsu kum ukon udon ke jing snel na kebenta la ki jong kisran ka sithi upon sa kinong Rome ka lenong ka bakhat ar bagat khot ka basaw bat ka basan ka ong namar kat kum bahaka wei ka met ni don sibon kit khot kum ju mangi langi long sibon ni long ka wei ka met how kres ka don ka wei ke jing thu khana ha ka wei ka kot ha ki por ke ba kham men shwa syapang wei u priu ubadon laingut ki khun sin rang ki jong bat kini ki khun sin rang ki jong u ki don kata ke jing long ke jing em ke ba shrut iwe ya iwe bat bakani ke jing ya shrut ke jong ki iwe ya iwe kala penlong ya upa u jong ki ban don ka donot bat ke men siem ka bas keu kia na ka benda lagi jong ki kuan upa ula sneng ula krau ula hikai ula pen i ya lagi jong ki kuan bagi dei ya ka ban ko ngu i ka e ka bo ong henry kini ki kuan kim sem la patiao ya ka e ka bo pa u jong ki u sneng u pen i u hikai ki kum ta uniuk pa
hak jing long temen ke jong u kapoi ya kapau udan hap deng jing pang bat ke jing sitom bat kapor ya kapau un klan naganik pertai bat swai kapau un klan naganik pertai u khot ya kitiki khon baro laingot u khot ya ki khon ya kapaki kin song hasnda jong upa ubadan hat mi jong ke jing yap utau pa de kan sim jong ke jing ik ban pe ya lagi jong ki khon ukpa da kata ke jing sneu kit kli ya lagi jong ki khon hap deng ke jing tlot jong ke met ula sim ya uding ban ai hakini barok laingot uwei uding baru pau la ong yaki bakin kedia bat kini ki khonru kila kedia kila la ban kedia nang ta habau yo i bikila la ega ban kedia ula ai saat teli yaki ta kideng bat haba ula ai u ong yaki sel pha ban kedia kila la ban kedia bat kadu uni upa ula ai kambon teli yaki ta kideng bakini ki khon kinia bat hakal ki jong ki ti ki jong ki bat ban kedia yaki hanrei kita kideng ki ba kambon hagak ti ke baki bat ki di khon kila persang ban kedia hanrei kemla ya ke ban kedia hang ni keng u ong ya ki di khon lada pielong shitli on don bala banile yepi henrei lada pielong halamarwe ken mau pha baki wei kin job yepi keni kedai kadur jong ka jing shitli lani shitli banilong keni kedai kadur jong keni ka subject shitli banilong man berkat ya keni ka kentien shitli banilong hap deng gijing ya per ko mga ong unity in diversity kalong ka ba hadu kata hagalong brio bat kaman brio ko jongi kalong ka ba hadu kata hagalong brio man brio ko jongi nga persang ya kaban pe ya kadur jong ka sinot bi ko jongi Ngelaroy hakiliang baro lagalong hakajing tray mission lagalong hakajing bonpai balagalong hakban roy haki ki bagan jaman siam ro ki balang kilanang roy ki district ki presbytery bat kumta ter but hapdeng kijing long jong kijing eper ngayo i komno ngi don hasor komno kibabon kipalang kidon hanong kendong ngaken mau i yeledi hagapor ka bangadang don hagi balang hapon nong kendong ngasem bat ngayo i kilong kumtu kumaki kilong shitli da kabaki kik mit satai haga jingai kabaki don sya uni ubaki ki syakri bat ki mani ladangin puli nagaktin ko jong blay shibun kini kibentang isyem nika henrei habangi perkat ya kini kaktin ko jong blay tang kini ko way kabadon haga jing em hagi balang hagi yen kesem ki jongi
tăng cái này cái way cái tiền cái trong play but tăng ya u belong u nong pen em u jongi u Jesus Christ kabar ha cái jing sakri play ha cái jing sakri play ha cái này cái jing sakri play dan arbenda cái way cái day cái jing money play but cái way pat cái day cái jing yakit but cái jing yatre cái kam cái jong dan arbenda cái jing money play but cái jing yakit but yatre cái kam cái jong balay ni day ban money ya ublay balay ni day cái ban money ya ublay Haka kitab Exodus kelenong kabar peu bat kat khot kabalai ka ong men yo ki play nalo jonga kata ka wei na kispel hukum men yo ki play nalo jonga nang ta shu larengin puli ne gospel ka jong Matius kalau nang bersama berkat kot ke bersipel, ujisu uang, ya usaitan, men mani ya utrai, uplay jami, tang ya uhi, men sakri. Nang ta la dengan puli syu, nang kini ke gospel ke jong uyones, kalau nang balai berkat kot ke berkat riau berkat nyau, nyau bat bon sien nangi ngila lendet ya kini ke atlikit khat na ba ublei ule kata ya ga pertai ka bro la it no ya lo khon bala khamarwei ba ru ubangai u num jot shu hende un yo ke jing em ka bo bom chu khat nang ta shu kini ke ju ke gospel u yones cái dụ cái lần nòng cắt khót cái lấy phần riêu cái ông uta ubangai hậu uta ubangai hậu khuôn udon cái chính em bom chiều khót balay ni đây ban mani dậu đây baro nangi cái presbytery baro lấy pheu tli cái balang cái jongi ni awan Hakani kabalang Presbyterian Rangsken district, but mau plang Presbytery balay ngayon. Namar bagiwan ya kabantay ya kadur ko jong uplay ubangingay but ubangi sakri. Ya kabangi steutu ba biang ba omdon suki way pat ki play nalor uni uplay ubangingay. Bad uneu play ubangi ngisakri. Amnon shu. Ki way pat ki play. Hang ni ngiyo bawat usaitan ro. Uhap egaban ko ngu. Yega gabo jisu. Ukhon jong uplay. Ula ong. Ya Habang iperkat balay. Ni day ban mani. Balay bangi day ban mani. Ya uplay. Ni day ban mani ya uplay. Namar bangis keu tu. Ya kata ka don yo kejing it ke jong uplay. Ngis keu tu. Ya kata ka don yo kejing sayap jong ukon jong u. Bar ngis keu tu. Ya kejing IT jong u new kon hala ka ding na. Bat makita ki banghet au kin yo ki jing em ka bobom jukot dei halor kani ka nong rem para banghet bi bangi dei ya ka ban mani u namar batang uwe ublay ubangi ngidon bat ukon u Jesus Christ ubla kamarwe dei halor kani ka jing sisa ya kabangim don so kum ki bangay kum ki Kristan
ya ki wei pat ki blei kum ba ki wei ki don kum ba ki wei ki niam ki don Henry ngi don tang ya ka ni ka wei ki jingai ha u kon bala kamar wei ya ka bau blei u balong upa ula pha se ka ni ka pertei habagi perkat ka bor ka jong ubomman but what usoitan ro ula persang ya ka ban atak ula persang inu ilat ban yo ban sut Henry unnumla banle dakum weipat nabaka ikhtiar kabadon hau kuon men men mani yau try ublei chomi batang ya uhi men sakri balei ngidei ban kit lani bania kit ban bania trei yega kam jong lei balei ngidei yega bania kit bat bania trei yega kam ka jong lei balei gospel ka jong Matias kalendong ka ba pra kat khot ka ba khat khandai bad arpel u Jisu hadin bau le mi pat na ke jing tep ula ong ye ki sunran ki jong u namar kata ken to ke da le no me pi to da penong sunran ye ki ben riu boro da pen baptis ye ki haga kerteng ka jong ukpa bat ka jong ukon bat ka jong umen sem bakoi dai kai ki ka ban sumani ki boro gat ki bangela hukum ye pi hak mi ru ngalong rengkat bat pi halakasi hado ka bawai no ka bertei balei ni dei ye ka ban ye ket badia trei ye ka kam jong ublei ula IT pateng halaga jong ka sinot ka jong try jongi Jisu Christ ula IT pateng hanga happy ki balong ki nong bod ki jong ya ke bola khot balai ji yengi bat habau lai IT pateng kumta ka basa ingi kalong bangini trei bat banyak kit ya ka kam ki jong hagi bobon sertap lada omdon ki pastor ki temen besan ki rang ba balang mano banyak trei bat ban penyar ya ka kam ki jong trai lada omdon ki yeng ki sem ki jonga ki jong pi mano banyak kit bat banyak trei ya ka kam ka jong trai namar kata hanga pi ki pai lang ki jong hangi kum ka sinot ya ka ne kam da ka bola shania ya ka bangini kit hagi bobon setap ki kam ka bangi dei ban trei ngan num jer kerteng khnang ban kham lengkot ula shania hangi bangini kit bat bania trei ye ka kam ka jong ke jing trei ha ka kam ka jong ka long ka kam ka bakrao bat ka bayar haji syakri yo don ka kam karhai ong unung ruai siam men siam ke jing ruai ka ba aspa lai pheo ha ka jing syakri yo don ka kam karhai
Bad hagane ka kam ya ka bangi ngi de ban trei. Ka sinot be it ka jongi. Day ma phi manga mangi. Ki ba pen long ye ka. Ha ka ba ka sinot ka lala ban kren ya ka kam mission. Na ka benta ban pen kraw ya ka hima. Ka jong utrai jengi u Jesu Christ. O bolong utrai jong ka kam. Bad utrai jong ka balang. Bad deru manga ma phi mangi. Ki ban hikai ya ki wei pat. Ki ban ya lam ya ki wei pat. Saki ki ba kenjaman siam. Saki ki ba itenat. Saki ki ba don burom. Saki ki ba hok ki ba kuy. Bad ki ba deiro. Day manga day mapi. Day mangi kabor banang. Namar katangas keu bahaka di kapor. Ni day ya kabanyakit ba dia trey ka kam ka jong ublay. Day namar bangi. Nila sya yeladi. Sya kata ka jingkot. Ka ba ula jit yengi. Na kani kapertay. Namar kata ula balu syani hangi. Nagbandaban ban kraw. Ya kahima kujong u. Para bangay bat kum kasinat kene ka subject sitli banyalong ha kajing syakri blay. Sitli banyalong ha kajing syakri blay. Sngaw ye kene ka subject. Hendreng ka sngaw si bangamla ya kaban puson ya kaban ti ya ka ha kaban ai ya ka jinghon ya phi kinaw ngap ha kini kapor Henry kam lele ai ba umun siam jong ublay uni rap igi bagi seu tu ya kata ka dor ya ka bau jisu ula khot balajit igi ya kata ka jing senia ka bau jisu ula senia hang bangin sim bakata ka day ka bakentang yang ya pi bad yangi kejingkot yangi kom kita ke balejit bangin yo ya kata ka mensiam shitli banyalong kaya ka mensiam shitli banyalong hakani kejing syakri play lakalong hagi yeng kejongi lakalong ha ki balang ki bangi ngidon nala ong ha kabasdang habang puson ye kani ka subject kadon ke jingkeli la kani ka subject sitli banyalong ha ke jing syakri blay kalong praktikal ni em hanga hangi bad ha kabalang ka bangi ngidon namar kata kom ki bengai egini kiski baragini ki juk hagini ki por ki jongi menta ni em haga por ka ba ethan ka bangi myo isu ye ki jing sitli banyolong im yo i tang ki jing kem daw tang ki jing wat daw bat kum da ter kini baro kimi day namar bau bomman uwan ye ka ban tunjuk Badan kini no, ya kata kejing long bakentang, ya kata kabla khot lejit, dau try jongi Jesu Christ, ya nga badepi. What yau Jesu ru, udang leit ban atak kumtu, ya nga ya pi lei kalong kabasuk lada upaman uwan. Namar kata para bangay be careful. Hakini kiski ki jok ki bangingi im. Be careful. Ladangim la. Ya kaban sumar pa. Barbala dangim la. Ya kaban im kejing im. Ban klan ya kedi kejing ban magaktin kejong ublay. Ken mau bakalang kaba bo bomman. Unwan ya kaban nguy teli. Bat ban peniap ru. Ya ngaya pi.
kum ki khon ki jong play ki ba o le jet ba la seus pa hang no ka dur sitli ban ya long hang no ka dur sitli ban ya long ha ka jing sakri play ha ki yeng ki sem jong ngitlot imla ban len ha ki balang ki jong ngitlot imla ban len Henry kini ke subjek ke khot ini para bangai pi sitli bani long hagajing sakri play but hang negin king ya kini ke ling jong ke jengai ha ka bangin pen se kini ke pertai ba uni ublawan ya ka ban sayap na ka benda jong jong pi baka pertai kan yo bat ro bakan yo ban ngai ka syong hanga happy Ong unong rungai siem men siem ngin trei dat jisuan ngin trei ngeu it man perkat ngin trei dat jisuan ngin trei namar kata ai bagane ke subjek hagane ke janbe hapne ngi jing tlot ka bangi ngi don tong ini mi negane ke sinot hang ni haporang sken Bangin mi dekat mersiam sitli banyolong. Haki jeng sakri play ke jongi. Haki yeng kisem ke jongi. Haki balang ke jongi. Haki district ke jongi. Haki presbytery ke jongi. Krang ba ka pertai kan yo bat yonget. Pau jisu ulang uplay. Uplay unkerku. Nakam daga borom ke jongu. Amen. Ngin ya poi ha kawipat ke banta bat kata kalong bangin yo ban lumno ye kijing aingu bat kat badang lum ye kijing aingu ngin yo ye kini ki artli ki choir kabanengkong na ka standing choir district Rangsken kabaar standing choir district Maureng tikum kijing penkre na ka banta kinong lum jeng aingu Bat kum juru ia kini ki choir ngin yarwai ia kan nombar yarwai kabachispa sao puar bat kat banang ruai kini jurwai kini kinong ruai kin nang wanno kan nombar kabachispa sao puar to ai baneslok ki korau trai hukum kris bakin i klemwai ka jinglong sitali ki khon jong blai ka penpau ka buramu Christ ha perthai chispa sau puar
chính nhập chính lòng ra Baliban suyen pensa hatu pinakam sasina Nuai kindang yanyo sakari jingkuna Baliban suyen pensa hatu pinakam sasina Balay pangilin yan Balay memsa hajing
Nakabenta kini kijengu ngas ngobhae ban kerpat jai Reverend Kibis naitang by in penkentang yaki haublay. Tôi ni pendapat jidoai. Kokpa ujangi ubah beneng. Kat nong idap dah kejing songo ke bakrai me oblay, nama malang oblay jangi. Ubalari bersemar berdendam dekat kerpang aljong kesnot semgi. Hane kejing kenduk ke barpusau jongka ne kepalang rangsken. Habe melambet. Ha kejing syakri barki benta baper naduk basdang. Menen kesngi bat megesngi barok sesngi. Ha bakum kesnot ngeliau ban pendap yu bon ki kam. Bat kumjuk ke jing seng thai la ka long ke jing phat kam bat ki wei pat ki banta jong ke jing syakri ke teng ke jama ngai ngi me play met man yo pat ngi ke jan miet mi long ha ba ko pai lang bla sus pa me ki don pon ke ying ba kentang ke jama ban snga ban se score ye khubor la ba ki sor jirwai ki ba tiang ki ba bang ki ba ki skun jong ke balang ke jama ki wai ban ro ban penon buram ye ke teng jama Oi ban sngap se skoro ya khubor ke ting jam law sekri jame ka ba khot jengi kum ki khon ke jame ba kum no ba gin dan ta ki long ka wei ha ki sekri ka ke teng jame nang ba ka persai kan yor ki ben yang hi ha ka ba ngile ya ka mon ke jame oi ni ke jan miet au play ni ke sekri ki wan ru ban sekri jame lang ba ni ke jing ai ki belong ke jing ker khu ki bal me ker khu ki jing mo jangi Idowain mereka tahu play bahasa keru kebenta. Kebagai sinot ke dia wan penuh kam ni kising ai. Kilong sisa ndak kemtan pun krau. Ban yalap ya ke gospel ke jame. La kalong apa ki pot ki sam je ki sinot. Bat sebar jong karo. Ho nyebutir ke bahasa jong ke sekri. Ya ke sing bela syai bela sing upailang bela suspa jome. Ban sawan bantu ban hak ni ke balang ndak kemtan ban sekri lang ke jome. Mendalam ki Kila banwan lagi jika aku jan berjungai menyelam bikin poisuk paisanya ni. Dah kajing semas kerja jama. Hoikin mau sekerja mereka dan kebetapan sama berkini jama. Bagi egi berapa lagi orang di lampas saat dan berkerja jama. Pediang kamu kejungi nampak yang jisungi pan mentah berkedaru. Amen. Mentangin yuk ikijing penbenar naka sinot bat naka balang. Lasyai menstep Pratrik Gumas Arjabsan Singutrai Hagapor Nyau Laipeu EM Nyenyo Yagyaseng Jingkawai Utrai Banyalam Daw moderator jonga sinat ban puli waduai dai Reverend NU Karluki nangta kajiseng pajba kan long biang hagapor sipau baji baringiniyo ya yirwai revival nagabalang maulon rei hagapor sipau laipeu kajiseng pajba ban puli baduai Dai Reverend M. Kongbu Masar, Nongkren Reverend WP Marabanyang, Nginyo Banlum Yakajaingu, Rengka Biki Kuar, Banengkong na jeseng kena balang rangsken, Ar na standing kuar, menar presbiteri, Lai standing kuar, Nong remai presbiteri, Bat sao standing kuar, mau pelang presbiteri ngenyo yau nong duai kajing penmenala ka senat berengga balang bat jing penwai na kebenta kajing sing sakramen la syai menstep ngila penbet kumni ki banyarap yau modertor kenlong i Reverend SW Lengdo bat Reverend Biki Syang Peliang
Kini kiri pastor kiban yarap ban supervise. Wei Reverend R.S. Maulong, Reverend S. Basan, Reverend B.D. Warjri, Reverend M.M. Marabanyang, Reverend B.R.L. Maulong, Reverend B. Tangkiu, Reverend S.L. Nongrum, Reverend I.M. Nongsi, Reverend E.T. Solia, Reverend Badandor Lengdo, Reverend E.S. Pengrup, Reverend R. Bare, Reverend B.W.S. War, But Reverend Titi Dingdo. Kibin yarap bansam yaga sakramen kilong kumni. Reverend P.F. Lengdo, Reverend J.T. Kadeusau, Reverend P.W. Watlang, Reverend L.T. Karbani, Reverend E.K. Lengdo, Reverend F. Changpliang, Reverend J.M. Pasa, Reverend S. Imsat, Reverend E. Rambai, Reverend D. Watlang, Reverend S. Dingdo, Reverend O.P. Patau, Reverend Anand Tapa, Reverend K.G. Snaitang, Reverend S.O. Yaupniau, Reverend N.R. Lengdo, Reverend Alicia Nongbri, Reverend S. Carson Tiu, Reverend H. Nongsi, Reverend Bidan Box Im, Reverend S.L. Maulong, Reverend W.R. Umdor, Reverend E.R. Kartangmau, Reverend B. Ramsi, Reverend N.M. Yangrai, Reverend J.R. Karmaulong, Reverend S.S. Maulong, Reverend J.W. Nongsi, Reverend Barolang Lengdo, Reverend P.P. Kenshikar, Reverend Raju Nyanglang, Reverend Riu Tenam Dekar, Reverend Kloilan Roy Dekar, Reverend Kermen Skem Shangrit, Reverend Dolan Star Lengdo, Reverend Wan Lampok Lengwa, Reverend W. Bangkupar Lengdo, Reverend Donald Veri Dekar, Reverend K.M. Lau, Reverend W. H.K. Ramai, Reverend Yarlin Dura, Reverend S. F. J.F. Linkoy, Reverend Ronald Nongsi, Reverend Drolan Korba, Reverend S. Walang, Bad Reverend B. Khan. Kacingkerpat yakni ki pastor Barok Galong. Lah kemnu menungin poino arpeu menit. Syakapor kanang baniyo ban pendep. Ya kacing don kam. Lah Simon Step. Kublai Sibon. Reverend Moderator, ki jing penbena bat ki jing kerpat nakabalang ki long kumni. Ka jing aseng sakramen la Simon Step kan long hang thi hapok pandal. Kabalang pungkung bat ka standing choir jong ka district Maureng kin up haki jaka ki bakidon ki volunteer kin sayalam ya phi seki yeng balapen ben. La kerpan ya ki delegate ki bawan yalam ki bahiyem bakin sngau bah ban om pensyong yaki hapandal namar lapen kre tang yaki delegate kenipat kalong ka jingkerpan bat ke jing penken mau yikitu ki volunteer ki balajien nakabalang ba kin hap ban khela sai dang step bat nadu kapor sau baji kin hap ban ya tawiar kan kasurok sinong nak benta ban khang yikitu ki ban wan dia jing di syaki jaka ki balamana naduk lasai ki kali jong ki delegates ki balit phayeng kin sngob ha ban let ban yeng no sha ka delegates parking ka badai hang thia po reception center but kim de shu ban mi hadu mandawai ka jinga seng tila da kidon kinu ki kam ki bakar ki kin sngob ha ban pentep
Sya ki volunteer jong ka traffic. Nang ta ki kali jong ki delegates ki basa mien, ken bu bhano ih kali ki jong ki, ha ki jaka parking ki ba ki traying ki lapen kre, tilada kim don ki jaka ki babiang, la kerpat ki ru, bikin sngau bha ban yang lang hapo delegates parking. Nang ta ki kali jong ki volunteer, ken pen yang bet iki kali ki jong ki, ha ka volunteer parking, kabadai ka parking nomor khat ar. Bat kani ka parking ka don hadien jong kani ka sub center, hajan kani ka yeng dor bar sinong rang sken. Lapen bet ban om syak syu ban penyeng kali, hasilenter jong kani ka surok ba so yong mau ngam. Bat kum juru kani ka so na ka surok lat maram chorur. Bat kani ka surok ka don sadien jong kani ka yeng mani. Nang ta lapen bet ru banadu lasai kani ka surok wa rahau. Salat maram kandei no ka surok one way. Tina kabenta ban pensuk ya pi kidon ki volunteer ki ban sayarap ya pi. On syak syuru ban yat kali nakasurok wa rahau salat maram nadu kapor khandai baji hadu khatwei siteng. Bat kani kasurok kadon naliang kadiang sadien jong kani kayeng mani. Bat lapen betru ban om sya ban yat kali hasilenter kasurok jong kani kayeng mani nang thi napo junction center jong kani kasinong rang sken bat silenter kan ka khamat jong kani kayeng mani. Kini kilong kijing pen bena nakal yang jong kabalang kuble sipon. Shuaban penwai ke jing seng ngimla klem daai ke jing kublai ke bakerpang ya ka balang pongkung ke balaai ya ka jing ruai penrem mensim nadu basdang. I Reverend DIJ Karluki i bala pule na kaktin jong blai badialam ke jing ruai. I Reverend I Artensong i bala kren ya ka subject kablalong ka jingkerku ka bakrau na kamenta jongi kublai sibon pastor. Ka jing kublai kalong shikiar tli ki standing choir jong ka district Rangsken bat district Maureng. Kisur jing ruai ki basengu tenat ki basengu thiang rengkat lembat ki kubor ki badon jingmut. Ai kublai yai Reverend Kibis Naitang ibala penkentang ye kijing ai jongi hau blai tu blai unkerku ye pi kinong simbanta baro ngin ye penwai no ye kijing sekrio blai ngin saya sempat lasai nak bentaban peteng ye kijing sekri ke jongi ngin ye ruai ye kanombar jing ruai kaba arspa lai pukhandai arspa lai pukhandai. Ale pikon ublay dajing kemen tongin ruai. Ban pensawa jing iij ublay. Saudong kaket utrai. And after this hymn, I request Reverend Lal Sang Mwana to come over here and pronounce a benediction. Inang yang
Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit, now and forevermore. Amen.